Adorea berdian dago. Bueno, egun ondan hoi, eta eskerrik asko deialdi honi erantzule eta prentxaurreko honetara etortzearren, lehenik eta behin eskerrak eman nahi nizkieke geure iniziatiba honetan, ekimen honetan parte hartuko duzuen influencer, euskal influencer desberdinei, Izaro Andres daukago gurekin, abeslaria, Miren Arrieta, aktorea, nire alias egingo du pixkat aurkezpen edo aurkezle lanak, Oian Bega, DJ ezaguna noski, eta Goizan Alvarez da gure Gaztediako zuzendari orokorra, Aldundiko zuzendaria. Gaurkoan geure ekimena aurkeztera gatoz, Gazteon hitzarmena berdintasunaren alde, jakina da joan den urtetik hona zorionez badagoela halako mugimendu bat, berdintasunaren aldekoa beti egonda, baina azken hilabeteetan, azken urteetan ikusi dugu nola zorionez indarra hartu duen, ez? Joan den martxoaren 8ko mugimendu arrakastatsuarek nik uste dut berriro ere azaleratu duela berdintasunaren alde lan egin beharreko premia hori, ez? Baina, aurten pentsatu dugu eta ikusita batipat estatistika eta estudio guztiek esaten dutenaren arabera zer nolako beharra daukagun espezialki gazteen komunitatean eraginkorragoak izatea sensibilidadearen aldetik, ez? Ikusten ditugu oraindik ere tamalez zenbait jarrera berdintasuna oraindik ere ondo ulertzen edo ondo jorratzen ez duten kolektiboen artean gazteek batzutan ez dituztela zenbait balore edo konpartitzen edo askotan gure gizartean dauzkagun zenbait arazo gazteetan edo gazte arotik edo abiatzen direla, ez? Eta pixkat erreflexio hortatik abiatuta iruditu zitzaigun jakinda baita ere gazte komunitateari iristea ez dela batere erresa, beraiek badituztelako baita ere beraien unibertsoak eta espazio bereziak iruditzen zitzaigun bilatu behar genuela halako kanal propio bat eta berezia mezu hauekin iristeko eta ez bakarrik erakundeetatik mezu batekin joateko gazteei baizik eta entzuteko baita ere, ez? Jakiteko zer nolako hausnarketak, zer nolako analiziak egiten dituzten, zer nolako iritziak dauzkaten gazteek gaur egun mahaigaineratu den debate honetan berdintasunaren inguruan, ez? Benetan esaten askotan manejatzen ditugun hainbat estereotipo beraiek ere konpartitzen dituzten, edo zeintzu galdera, zeintzu kezka, zeintzu zalantza, zeintzu planteamendu egiten dituzten ingurumenaren, berdintasunaren esparruan. Horretarako sare sozialak erabiltzea ezinbestekoa da gaur egun, eta iruditu zitzaigun baita ere sare sozialetan debate hori, analisi hori egin ahal izateko eta entzute prozesu bat aurrera eraman ahal izateko ezinbestekoa zela influencerrak edo baliatzea. Eta horregatik hasi naiz esker bero eta berezi hori ematen gaur gurekin dauden influencer hauei, influencerrak izateaz aparte beste gauzatzuk ere badira, baina egia da beraien lanarengatik eta eginkizunengatik badutela halako kapazitate berezi bat gazteengan eta gazteekin hitz egiteko. Eta hori da bilatzen duguna. Gazteekin hitz egin eta gaztei entzun. Entzute fase bat egongo da hasieran 2 astekoa, batipatez Instagramen, geure izango da gure hashtaga, hashtag hori erabili behar dugu ekimena ezberdintzeko edo ekimena izendatzeko, eta gurekin dauden pertsona hauek eta oraintxe banatu dizuegun dokumentuan agertzen diren beste pertsona batzuk, Asier Illarramendi futbolaria eta beste hainbeste pertsona, egingo dituzte zebait galdera eta plazaratuko dituzte hainbat debate. Eta egingo duguna da 2 aste hauetan entzun zeintzuk diren gazteek egiten dituzten baieztapenak, analisiak, zeintzuk diran iritzi horiek, ez? Eta 2 aste horien ondoren egingo dana da guzti hori prozesatu, ondo irakurri, aztertu
eta konklusio batzuk prestatu. Eta ondoren, nola neurri batean, baita ere amu bat jarri behar da, eta nolabait ere gazteei halako sariren bat ere eman beharko genieke parte hartzeagatik, ekitaldi berezi bat antolatu dugu, martxoaren 9an kursalean, nun eta prozesu guztiontan parte hartu duten gazteek ere, festa bat edo gozatu ahal izango duten. Azken batean, berdintasunak baditu hainbat helduleku, berdintasunaren aldeko borrokak oraindikan pausu asko eman behar ditu, eta iruditzen zaigu beste gai askotan bezala gazteek kontu honetan daukaten jarrera eta daukaten kultura eta daukaten azken batean tensioa edo importantea dela. Azken batean beraien jarrera izango delako etorkizuneko helduen baita ere kultura eta jarrera. Bueno, decía muy brevemente que a través de Geure, desde el Departamento de Juventud de la Diputación de Cultura y Juventud de la Diputación Foral de Guipúzcoa, lo que está pretendiendo es llevar a cabo un proceso de escucha. Un proceso de escucha acudiendo a aquellos espacios donde están los jóvenes y donde están las jóvenes. Es evidente que muchas veces se pueden hacer campañas de lo más imaginativas, pero no se trata tanto de un mensaje unidireccional en el que la institución se dirige al joven para hablar, en este caso, de igualdad y de los estereotipos que en torno a los hombres y a las mujeres, sus roles, sus actitudes, a veces se reproducen también entre la gente joven, sino de escuchar y de generar una comunicación. Para eso nos vamos a valer de una serie de personas que tienen un ascendiente especial entre la gente joven, lo que hoy damos en llamar influencers, que en Instagram, a través de stories, a través de post concreto, donde van a plantear temas a debate, preguntas, vamos a tratar de recoger con el hashtag Geure la opinión de la gente joven. Una opinión que la vamos a recoger durante una fase que va a durar 2 semanas. Estas personas que tenemos hoy aquí con nosotros van a participar en esa iniciativa, va a haber algunos otros influencers cuya relación nos hemos hecho llegar en el dossier de prensa, y de lo que se trata es de, en esas 2 semanas, recoger las opiniones, analizarlas, procesarlas, sacar una serie de conclusiones sobre lo que se ha aportado y luego entre las personas participantes y entre las personas que hayan podido incluso aportar las opiniones o los planteamientos más inspiradores, pues poder sortear una serie de también entradas a una fiesta que vamos a celebrar el 9 de marzo en el Cursal como colofón al proceso. Geure es un juego de palabras, Guere, está el Me Too que se expandió hace un año como gran movimiento en torno a la igualdad. Hemos querido hacer un juego de palabras y jugar con esa palabra para poder de alguna manera desarrollar toda esa conversación digital que creemos que es la mejor manera para llegar a la gente joven. En definitiva, pensamos que es en la juventud cuando se están formando las personas, cuando se están adquiriendo nociones, cuando se están de alguna manera generando una cultura. La igualdad debe ser ante todo una actitud, y esa actitud la podemos comprobar muchas veces en muchos de los estereotipos, clichés que estamos reproduciendo y que a veces vemos con preocupación que entre la gente joven están más presentes de lo que quisiéramos, porque pareciera que en principio la gente joven debería de venir con ideas renovadoras, ideas con unas miras amplias, y queremos testar hasta qué punto es así y que ellos mismos se hagan determinadas preguntas a través de estos debates que vamos a propagar. Así que por mi parte nada más, insistir en el agradecimiento por vuestra participación. Creo que es muy importante que personas como vosotras y vosotros toméis parte en estas iniciativas. De otra manera, a cualquier institución y desde luego también a la propia Diputación, pues nos resulta mucho más complicado poder llegar a los jóvenes y a los ecosistemas donde ellos se mueven. Sí, a Nerea, le voy a pasar la palabra para que... Bueno, egunon, Denisek nahiko ondo esplikatu du, geure ekimenaren dana, ze azkenen prozesu bat izango da. Guk gure partetik, influencer bezala izendatu gaituzte, gu saiatuko gai influenzi hori gazteengana iris dadin behintzat, eta entzuten zait edo igual mikroa bere bai, no? Ez? Bai, bale.
Gure Instagrameko aktibitatea edo gaur bertan hasiko da, eta, bueno, gutxi gora bera izango da prozesu bat emango du, ezta? Igoko dugu gaur bideo bat, gaur bertan post finko bat izango da, eta bideo horretan geure kanpainaren guztia azaltzeaz gain, Denisek esan duen bezala, guk nahi duguna da gazteei pentsarazi, gazteek parte hartu dezaten kanpaina honetan, eta beraiek sentitzen dutena, adierazi nahi duten guztia, dituzten beldurrak, dana plazaratzea, eta kasu honetan komentarioen bitartez egitea guk jarriko ditugun bideo hoietan, historiz hoietan, eta bar. Nola oso modu errez batean egingo dugu, post bat igoko dugu gaur, eta bestea otsailaren 17an, ezberdinak izango direnak, eta gai ezberdinak planteatuko zaizkienak. Esango dugu pertsonai bakoitzak edo, tematika bat izango dula, gai bat izango dula, eta zerbait ezberdina planteatuko diela gazteei. Askotan galdera bitartez, eta beste batzutan bukatu beharko duten esaldi baten bitartez. Traola geure erabilita parte hartu beharko dute, eta ondoren 200 sarrera zozketatuko ditugu, komentarioak behar bezala egiten dituzten guzti horien artean, 200 sarrera bikoitz martxoaren 9an egingo den ekitaldi horretarako. Aurreratuko dizuegu oraingoz konfirmatuta edo aurreratu alden gauza bakarra, ze pixkanaka joango gehi informazioa ematen sare sozialen bitartez eta bar, Twin melodiak izango direla ekitaldi horretan, musikaz beteriko ekitaldi bat izango dena, eta asmoa dena, kursala gaztez betetzea, kanpaina honi amaiera behar bezalakoa eman alizateko. Eta besterik ez, 200 sarrera bikoitz izango direla, eta gero, seguruenik 8 komentario aukeratuak izango direla, okerrez banago epaimaikideak gugea, ezta? Nahiko lan izango dugula, por cierto, baina 8 komentario interesgarrienak edo guri egokienak iruditu zaizkigunak aukeratuko ditugu, eta horiek aukera izango dute, backstage-ean, artistekin egon alizateko, eta beste esperientzia intensogo bat bizi alizateko. Eta esandako asmoa da gaztei hitza ematea, kasu honetan, eta gero, hausnartzea pixka bat, ezta? Beraiek dutena esateko garrantzitsua dela iruditzen zaigu, eta entzun behar diegu. Hemendik aurrera, Claro, miren, pixkat, ez? Ni gaineratuko nuke, batez ere kasu honetan bideratu dela kanpaina baikortasunetik, positibotasunetik, ez? Ze beti dago, eta behar da gainera, borroka bat ere, baina askotan borroka bakarrik zentratzen bagara, simurtzen zaigu kopeta, eta azten zaigu baikortasuna ere bai. Toran baikortasunetik, nolabait gazteen gana iristen gara esateko, zuek esan, rollo honean gu gaudenen bezala, gure lana hori da, gure lana batez ere entretenimendua da, hemen aktorea gaude, musikaria gaude, faranduleruak gaude hemen. Orduan, gaztei entretenimendua gustatzen zaie, eta hortik dator baikortasuna. Nolabait esateko aizue, ez gara marzianoak hau pentsatzen dugulako edo honen alde borrokatzen dugulako, posible da. Eske posible da, ze gauza askotan lortzen ari gara poliki-poliki. Hemen bertan bi telebista kamera daude, begira, bata gizonezkoa da, beste emakumezkoa da. Hemen dozena bat kazetaritza bete, gutxi gora bera erdia emakumea eta gizonezkoak zarete. Hemen eserita gaudenak, inkluso gehiena emakumea dauda, posible da. Eske lortzen ari gara. Asko geratzen da egiteko noski, jakina, pilo bat, baina ez gara marzianoak hau pentsatzen duguna edo berdintasunen alde lan egiten dugunak. Orduan, gazteen gana iristen gara, nolait esateko zuen modukoa gara, baina begira, omen eta hemen pixkat batzutan erratuta gaude, hainbeste urtetan gaizki egin den zerbaitean, ez? Eta zuen hitza entzun nahi dugu, denon artean ikusteko posible dela. Eta rollo on hori jarraituta, eta gure bakoitzaren lanean, musika, aktore eta barre eginda, esaten ezke posible da, zelortzen ari gara poliki-poliki. Oso poliki, bai. Behar bada bizkorrago joan beharko ginateke, baina pixka baikortasun horretatik, ez? Eta orduan da oso interesgarria proiektu hau, gaztei hitza emateko, erlajazio puntu horretatik, euren betiko bizitza mugitu gabe, oso zaila da, gazteek zerbait egitea, gaur egun xaxatu behar zai asko, eta hor bere sofan etzanda, lasai asko, botoi bat izakatuta klik, beraien munduan, dale Instagram, gazten mundua hori da, hor gaude, ez? Hori da gazteleraz esaten dena, si montaña no ba Mahoma, pues Mahoma ba montaña, ba jungo gara beraien etxeraino Instagramaren bitartez eurekin hitz egiteko. Miren, Izaro, zer gehitzeko? Nik uste nahiko argi geratu dela,
Oin, karo, hori da, nereak esan da ben, gu influencer moduen jarri gaituzue, oin, aber, funtzionatzen da ben, ez? Aber, zenbat komentario eta berzelan jartzen dugu zen postak eta bar, baina, bueno, saiatuko garela alik eta onduen egiten, eta ez dakit mirenek zio zer esan nahi da ben. Ez, nire kasuan egia esan, nire jarraitzaile guztiak dira gazteenak edo ez, 9 urtetik 15, 16 urtera edo. Eta egia esanik pertsonalki asko interesatzen, gogoa dakatazteko zeren, egia esan nik nabarituetena da, hori guazteneko abrak eta jarraitzen hasi dianetikan, behaiek askotan lekzioak emate izkigutela guri, egiten dizkigute galdera batzuk eta horrela supernormal, ez dakitza bide jarri, baina egia esan esperantza gatzeren hori niri jarraitzen autenak nik uste nahiko, generazio berri hori, nahiko, hori gu baino aurreratuagoa dela, orduan, zakit, gogotxu hasteko eta berze erantzun batuten ikusteko. Zakite aipatu dugun, baina bai adin muga bat dago, 14, 18 urte bitarteko gazteen artean mugatu dugu parte hartze hau, eta horixe, kontrol bat egongo da hor, sare sozialetan, gure lana ez da izango, ze bestela erotuko gea, baina, ilusioz gaude, eta nik uste parte hartze politia balima dago, kanpaina txukun aterako dela, eta gainera martxoaren 9 kursalean ospatzeko aukera izango degula. Begira nahi adibide bat, ze bakoitzak izango dugu galdera edo esaldi ezberdinak izango ditugu, pixka bat markatu dizkigutenak, eta gero horren baitan eztabaida bat zabaltzen bada, pixka bat ikusiko dugu, ez da, baina adibidez, planteatuko detenanik, izango da, kuadriako neskak beldur dira etxera itzultzen direnean, nire kuadriako neskak. Zergatik, eta beraiek bukatu beharko dute esaldi hau. Beraien inguruan aitzen dutena, sentitzen dutena, beraien aldarrikapenak, ze iritzi dute horren inguruan, neskak eta mutilak esateko duten guztia, eta horrelako gai ezberdinak, testu inguru ezberdinak planteatuko dizkiegu, beraiek pixka bat esan dezaten, edo beraien bizipena konta dezaten ere bai. Adibidez, etxean inoiz ez didate esaten kontu zibiltzeko gauez irteten naizenean. Hori nori gertatzen zaio, zergatik gertatzen zaio, horixe izango da pixka bat, adibide pare bat jarri dizkizuet, baina, gai ezberdina daude eta testu inguru ezberdinak daude. Galderak ere izango dira, eta banatu ditugula gaiak, eta bai bakoitzak izango dula planteamendu ezberdin bat, ez dira errepikatuko, naiz eta askotan koinziditu, eta gutxi gora bera horrela izango da. Gaur lehenengo posta igoko dugu, beraz zuek ere jarraitu guri, jarraitu geure, eta horixe izango da, egun hauetan ikusiko dugu, zenolako erantzuna izaten duen. Galdera gehiago. Si hay idea ya de lo que se va a hacer con las opiniones que se recojan. Bueno, la idea es precisamente analizarlas, estudiarlas y sacar unas conclusiones, ¿no? Primero escuchar, hay una fase de escucha que es indispensable. Es verdad que es un método, si se quiere, informal, desde el punto de vista de que estamos llegando a través de un sistema muy informal, redes sociales, pero eso no obsta para que podamos sacar conclusiones de las cosas que escuchamos. Obviamente va a haber que hacer un filtro de las opiniones que estén expresadas por personas que cumplan ese rango de edad, es decir, que no se trata de... Lo que queremos es escuchar a personas en ese rango de edad, realmente jóvenes. Ese es el objetivo de la muestra, el objetivo del experimento social de alguna manera que vamos a llevar a cabo, y obviamente tendremos ocasión de presentar esas conclusiones y de hacer ese análisis de qué es lo que nos hemos encontrado. Sobre el evento del 9 de marzo, habéis contado una actuación de Twin Melody, pero no se puede contar algo más, va a ser todo música, si el usante se puede acudir a este evento a través de participar en este programa. Confirmado, todavía están las Twin Melody, pero sí, en principio va a ser todo música, a no ser que surja alguna otra idea y demás, pero bueno, como está todavía por cerrar y tenemos tiempo, iremos poco a poco dando más información en las redes, y por supuesto las entradas supongo que se pondrán a la venta, y cualquier joven o adulto que quiera, supongo que podrá acudir a la fiesta. Lo que sí haremos es el sorteo de todos los que participen en la campaña
de 200 entradas dobles y a partir de ahí hasta que se llene el cursal. Tenemos cada uno un número y cada uno tenemos luego un documento, así que de memoria no lo sabemos. Pero, vale, por ejemplo, el mío es, claro, es en euskera, pero bueno, lo traduzco. Si a tu edad no tienes novia, seguramente sea por, ¿no? Y cosas así que luego la gente pues vaya respondiendo. Creo que a mí me toca eso y también me toca, es normal ser celoso. Pues eso, sí o no, o lo que vaya surgiendo. Es bastante provocadoras, o frases inacabadas que invitan a terminar la frase y a... Vale, yo supongo que al final será, yo lo haré en euskera. Bueno, supongo que no sé, cada uno, la mayoría, cómo se comunique con sus minifans. Y sí, yo creo que sí. Sí, la premisa... En principio esta campaña está pensada para los jóvenes guipuzcoanos entre 14 y 18 años. Desde mi punto de vista sería bastante ilógico hacerlo en castellano. Yo creo que no, principalmente se hará en euskera, pero bueno, como tenemos nuestras cuentas propias, pues ahí dependerá de cada uno cómo quiera responder. La premisa desde el primer momento fue hacer cada uno un vídeo de la manera más natural y de la manera que nosotros solemos comunicarnos. No es cuestión de que de repente las personas que estamos aquí nos disfracemos de la Diputación y hagamos un comunicado serio a un chaval de 14 años. Que podríamos hacerlo, pero... Estamos muy capacitados para ello, pero no es la historia. No. Entonces, los seguidores que nos sigan o que estén ahí, de repente sería muy llamativo para ellos que nosotros apareciéramos con un rollo muy diferente a lo que hacemos. Por tanto, cada uno hablará un poco en el idioma que está acostumbrado a hablar en sus redes y, como dice Nerea, estadísticamente no existe ningún joven de 14 o 18 años que no conozca el euskera en Guipúzcoa. Por tanto, eso, yo creo que casi todos hablaremos en euskera. Yo, en mi caso, voy a hacerlo en euskera básicamente porque en Guazen estamos promoviendo el euskera entre los jóvenes, entonces, pues, obviamente yo lo haré en euskera. Si alguien contesta en castellano, tampoco quiere decir que... No pasa nada, se le responderá y ya está. Se recogerá también. No tenemos ningún problema. Faltaría más. Oso ondo, mila esker danoi eta ondo joan dadila. Zorte on. Venga.